Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Salama Samoa, I'm Jack Ty Laban. For any competition, I'm all about speed, skills, culture, and of course, my Texas. Wa'ualia. Siwa e au wala se te unga tupe mole lumana I manuia. E mole puipuinga tau tupe o lau soifua, mai mawhai o na tauna no atu, mo so se mahua anga I te fina ngalo iai. Samoa Life, le insiua mo tangata nuu o Samoa. We're here to give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota. Walong nakaba, wabili mag-aile wa bawa. Kopi-kopi manguele ka po niya, komperero pe bawa ngay. A few may nailoy le Federal Pacific Finance, mo so manaonga sa tuwa. Sorry. Vamos
kung kangalanay, o kung mamalifan pulunga, bayaran pa iyo, kung kangalanay, yan, ang umay sa kakuwala. Wala kung kayo sisifay, alaw, abang mampas kung atiya. Ya, kamu awal yo. Kalau kamu lagi kaya, harus pawal. Kawan pa yung mulu lagi kaya. Mereka harus pawal. Halo. Ahora la
ngala ngala fasi salu. Ye,
me moni o te ama o savai ai mui mata mai ta ia ia ona o ma lofa lea ia na tone o lea lala o lo nafa ki tai tuka ma no pisa o lo lama ia ia manatu le sa o manue wa le si mai no tato wa toni ia si ia tona si pulero no lo tato ia foi mo tato aí na se sauna vai ali vai o tato tanga ia amo le pato paia vai a fai no toto ia su ia manuo le tu e pula vai ia lele mania na awa ne ngalo ia to fuar vai o vai fa ma lo china ia manuo lao ia pato paia Aroma taiva, yang dari kemudian kalau nanti media, atau tuh pun kurang aku pasti mereka sampai semua mereka pada mereka apa, mereka apa yang kurang fight tahu pak, tahu, media, dalam media nanti yang berapa ini semua. Kau sudah buat ada doktorat pun malu pun mau ayo sama dia. Kayo paralo ya ya mga boyo lesi ko ulo ka mo kama ito kala ko ko pamo ko kama ito que pasa samo que pasa sal le lomo ka ko yaso no vamos sabo kala será uma que pasa sal no kaya ai ngalo ama ko kaula e la uma fama mai ka ni ka ko ba ta malupa kai e ba ma kual ni ka ya e si ka ba ni ko ai ni ke la pa ma kual la pa ni ki ya ko la so ki na lo de compañero de casa o pago moi yo voy a discutir o al campo sana de no para nada para agora no tengo para un pequeño toma ya umang yo kupe ya la lewa la ko ma ko ma ko 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 ma ni sta ko ko se au de yo tango ta ko ma au ma ki yo ko ma ma me ko la yo na yo mo pa pe yo yo ko ma si ta au bu mo ta au ko ta au kilo ko sa pa yo de ni ta au oleh liu ngaya ko ba ma pa ko kanga ele pa nga pe pa ya ko ko kanga yo mal ko pa lo ko ko pe ai pa ba ko ko
Ile selain tak baik saya awak cakap lewat ke arah lepas saya boleh nak asap kan ini boleh lama keluar pada luar sudah dah berkaitan dengan apa? Kau faz berkatu, kau boleh kai. Bila saya mempunyai kaya, awak apa? Saya yang waktu saya boleh lupa. Semua boleh dan baru yang kai. Baru kunci, boleh lupa. Ai, bila awak tahu biar berbicara. Mendengar karena aku, asyik seperti air di kapur. Ya tua. Mengap, dia tahu apa ya? Ya suka, kalau kau bukan kaya, masuk kapur. Aku yang mendengar, mereka yang kalau Indonesia kau bersatu ni, kau dengar orang yang buat kapur kaya. Maaf, kamu boleh menfarok. Pakai minta pak, boleh nama buat yang saya ni. Saya boleh pakai pada kau masih walau leh. Sawari itu kalau saya tengah termasuk ni, mana ya? Saya rumah tu nama tu kuat. Kalau yang saya mana ya? Ya, saya menunggu dia. Ya, sama dia tu ele. Kongga usah ele harus satu kala satu malu. Baik. Ini boleh sebab barang-barang paling pokok kayak. Dia
Vamos
leo kalikumunga. Now the other case, okay, video, one. Ya, it's a foile, kanga inga kalam na ruwa. Like you find ka, ya, ya, board, ya, wayoko. Ye na ka mo gete. Sala ipera. E malana ya timu pa pege. Timu mama. Ma pera ya, ya te timu na. Mai ya que o que foi esse cara aqui. Já, tu vai preparar lá para lá. And then I teach from the after before. Leo waifu kusini kupanga ulefai wa maku ya walo lei makosa mabao mwia lesan makana wena kapa ya aulo ngakula le ko ambuar ka ele ota fai ma falo alo papenga ngakula leo wa umma wa pai mufuma ya ala ikia mamule to ave ulefai wa umma wa fana ule bakekea belo foi tira de barulho o filho de Mumbela filho de Mumbela ali a pouco me uma colher na assim a barriga de Cristian ele fazia esse cara cara pai o Léo vai falar do tira
God bless you all. No. Okay. The new arrival. Okay. See the man. Yeah. But sorry. To the DFS, the General Directors of Peace Corps in Samoa, the group that just arrived a few days ago. Today is a day of Thanksgiving. First of all, to our God, the God that you trust, and the foundation of Samoa. Secondly, thank to the President and the people of America for continuing sending Peace Corps to the world
even to the Pacific and Samoa. Thank you to those who sacrificed their life individually. Leave your comfort zones, your parents, your families, and you choose Samoa to come to serve. The Kanga ceremony is a traditional Samoan way of welcoming guests, not only to share our belief, share our customs and culture, and share whatever we have. So, as a Minister of Education, Sports and Culture, I want to say, welcome to the Main Street. Soifua Maia Manuia, God bless. Okay. Lawa piawa la piscina pula la pisca Samoa. Lawa piawa kini hapa namai. We say that in rainfall, during any ceremony, we call it the showers of blessing. I think today those blessings have fallen. May your journey here be prosperous, and may you multiply seeds of hope for Samoa and our country. Manuia. Halo,
Dia ni kaya, kai mo fa so manguya ko para ko. Kamu basa kali-kali lawan-lawan kau tu. Wawan ni le chuang, ai lo pak suang lo ko tau ngui, ba bo le ti, ai se pa ni se me ya so a. Ang le ba bo pe ni pa ka pa. Wala ko wi no, na na ba sa mo ti ko. Law abalan ay gamay. Apa masalah? Baik, Presiden. Ya, akan ada tua. Kembali. Amun ya supaya andai melakukan dalam tanggapan ya mana bagi tanggapan bahwa orang aku mengaku ya boleh itu namanya Samoa ya paling kalau jadi Amerika ya kayak menurut aku atau paling ya menurut ya kalau boleh kalau pasal paling kayak nggak ada dia tua ya tentu ada tapi nanti pak mau berapa tipu dia aku mampu Umaya, kau que provocou a psicoma pacifica. Lá o avião, a luz. Apa malama? Kau kira sesungguh Adrian apa?
Sabi kali-kali lawa bawal kau ku. Ya, kali-kali gua. Kalau panggung ni kaya, nak panggung kuat, ungkap, awak ni keperwa. Dia lalu pangalos yang memoria, anak, dia nak promis mayam ya amakas. Bila awak apa ni esok mereka mengira lihat. Kau kira susu ngakai cilapel. Apa malam Ya, kalau boleh tua, kumpul di kita pela. Kalau saya boleh lakukan bersesi orang, jika sesi malam sesi orang. Apa? Boleh. Dia buku besar dia para benar-benar mampu. Penguil sampai boleh dia. Wah. Saya mau katakan kali lawa bawal kau. Kai. Dango baik sa aku ngap. Ya oleh kakak yang kedua pun aku malu. Ramang sa siapa itu? Kamu mafai kau itu mersafai na. Ya mengenai Lawan boleh naik falaman. Kau kira wafiau nama kami. Apa mapodok kay bau? Nawa balik itu. Saya dua ngalih pun macam ini mereka membuat ni saya. Kita ni ya serungan. Buat. Oh jadi kali-kali lama. Abang balik kurubu iba kon. Langsung apa depan?
Burkina Faso. Mula kali-kali lawan. Kalian lawan apa mereka aku? Apa balasan? Bela kali-kali lawan. Oi, mana apa buat aku? Rosa Levi kali-kali lawan. Lawan malay lu. Ja, aber der zu. Die der Lauf von meiner Hand. Also beim Satz von Fantasie mein Netzteil auch. Der Lauf von meiner Hand ist zu machen. Ich stelle vor Satz von meiner Hand. Ja, Satz so meine America, Peace Corps, volunteers, US Embassy. Thank you for your service. We people here in Samoa, we have a lot of love. So don't be scared if we show you a lot of love. We are very friendly and we look forward to working with you today. God bless you. God bless all of us today. Lara. As the Country Director for Peace Corps Samoa, I would like to thank the Ministry of Education, Sports and Culture and the Honorable Minister for welcoming our new trainees with this traditional Ava ceremony. This warm welcome is an honor that our trainees will always remember and marks the beginning of the journey to learn about Samoa
a Samoan way. We are pleased that you've accepted them today and look forward to the mutual love and support that will characterize their 2 years of Peace Corps service as English literacy volunteers. This group of 11 trainees who arrived in Samoa yesterday afternoon joins the cohort of 7 volunteers who are present today, who arrived in February this year and who are already hard at work in primary schools on Upolu. We are pleased at the relaunch of the full Peace Corps program in Samoa following the 3-year absence of Peace Corps volunteers due to the global evacuation in March 2020 due to the COVID pandemic. With the arrival of these new trainees, soon there will be 18 Peace Corps volunteers in 18 schools across Upolu and Sarai, opening doors for Samoa's future leaders by building their students' English literacy skills, supporting their Samoan counterpart teachers in the classroom, and enhancing school libraries. I want to thank the government of Samoa for 56 years of partnership with the Peace Corps. I would also like to thank NEST for years of working together, including during the pandemic when we continued to come together with local school teachers and librarians to continue English literacy skill building workshops. I'm also excited that we were able to sign our new 5-year Memorandum of Understanding in December to continue this productive partnership. The return of our volunteers in February and the addition of these 11 qualified English literacy specialists today, I'm excited that we will continue supporting NEST's efforts towards improving English literacy in primary schools. Whakatai te rarawa again for today's Awa ceremony and for accepting our trainees in Samoa. This was indeed a very special occasion. And at this time, it is my pleasure to present the trainees to you, and we'll ask each of them to introduce themselves, to tell you their names and where they are from in the U.S. Whakatai. Hi, I'm Brianna, and I'm from Los Angeles, California. My name is Annette Faruporu, and I was born on American Samoa. Hi. My name is Brianna, or Anna in Samoan, and I'm from Tucson, Arizona. My name is Lucas. Aloha, my name is Laura, and I'm from California as well. Thank you. Hi, I'm Rose Ordosa. My name is Lazaro, and I'm from Guam. Hello, my name is Perla Saole. I'm from California. Aloha, my name is Rochelle Ormina, and I'm from Portland, Oregon. Thank you so much. Aloha, my name is Meadow Mona, and I'm from New York. Now, I'm telling you now, stop the traffic is good. You tell us to make a separate button. Update. Ya, laut yung mali. Kamahan, katong malong katong kangalingon yung stop, yung mali isipot kulenga. Mato ako kami, maya katong apa, iya matutu wala pa rin niya matona ibang ipawawin mato ko kami pa mo pamasan katuwanan ng libayas ay ang palo.